So uthi mina ngabulala umuntu mina? Hayi. Nguzwile udlula lapha nefoni uthe mina ngabulala umuntu. Ngabulala umuntu mina? Ngithe wabulala umuntu. Ukuthi wena problem yakho awuzwisisi. Ngathi ngiyakuncanya. Hayi. Awuzange utsho njalo. Uthe ngabulala umuntu mina. Yikho sengifuna ukuzwa kathi ukuthi mina ngabulala umuntu. Usenza umuntu wami ebaleke. Umuntu wakho lo. Umuntu wami kathi uthi umuntu kabani? Umuntu wabulala umuntu. Oh, ubhutulwe ndana la. Awuthandana lo Bhinya. Wena sikhulumela mina ngiyakwakhela yini? Ngiyakwanisa even ukugebhela umgodi mina ukuze ngifame solution. Hayi ngifame solution iyakhela ugebhela umgodi ufakela amanzi akunatha ngini. Yebo. Ufake umgodi. Yapenza ukuthi uwenza khona. Ufake ijoja tank. Hayi uyavula empompini abakho kare ubone town nani. Ngibiza abefame solution. Abadala bebrowse. Hayi abadala bebrowse bani? Wena nti ugqoka iblouse. Aso blouse. Hayi lapha ngiyatsho phela ukuthi badala beblouse. Nyakwakisela indlu mina. Ukuphathe kuhle. Phela wena ubomvu wakho lo bantu. Kulama i-shortage, kuthiwa i-shortage. Uyashota, kulento ezishotayo. Oh. Even umzimba, even isesikhangela ukukheva, nyakukhevisa mina. Uyabuhamba ungathi usundizwa ngomunye umuntu ongathi umuntu othi usondela ngayo.